kore ke fanga be nga tala fata ka to ko yo so na faki ka ata pe po kalama fama fala ria nga tonu ko ia o Hawani pe ambe he lalo kasia pe ambe he korisia fo I he pokalama ka koe taha nga pokalama fo tutu yo no whawhiawhia I koe ia no I kuna he timi koe ia Marisa fo ai whiauhi kauseti ia kalaisi pe koe Crusader for Christ Cup o wanoa Watolu wanoa wafa aia koe ahoni koe floaty aia ko fo tutu pe mga pokalama kau kia pompongi koe hoa ilo ai o mana ke fa ko ya pompongi pe koe tu ngai ni gay ai la lokasia ba me korisia fo ke fo tu mai nga hi floaty la ve be he tau programa ko ya hawani wai ki tapuaki to ki he funga fonua kau ku ke to la hi pe na to lo kau popo na lava mai ke whakato ai programa floaty ko ia o hawani fi whamalo ia ibe tau ngahi kautaha sponsors whamalo atu ki Atonio Paseka Kama pe me he Bay Area pe me Amerika pe fo ki Paino Kama pe me New Zealand pe ki Swane Filo ka koe kau tangata koristutuku o Marisa fo ka koe whanau tama o api ko ausia ki vusi I maufanga whamalo atu ki Moala mafuahingano Kama pe ki he Palestini Linda Rose Waka mo kau me mi pa kolopu langa whakalakala wafu Amerika pe me he Bay Area mo popo ki kalapu Marisa fo pe foki ai whamalo ki risita latu mi Hawaii sali latu pe mo Owen Nohi ko ngo tangata Maris vainga I New Zealand ka ko whanga maria ko ni o ko ihene ai pe mo filo kafi akawola pe te wange be ki filo ke whahoko pe hande ki whamatala ki he tunga ko yung wai po kalama ahoni floaty pe moanga ko ia ne vakai ki he nengo ai ki tapua ki ko ni to ka ku ke fia pe ai kau popo malo filo malo pito pe ko ko pe ki hufanga tala malo fonua malo hoki pe mo kai nga mo me ko to mai pe ki ongo ape la lokasia I mo meniti ko ni ko nga pe ko programa ko ni ki hono te waki ko ia floaty ko alo tamaki uha la a ko konga pe ia o agapulu ko pa pe ke tau fai me ko ahoni ko programa ia agapulu e fai pe mo ngai programa ko ia ai ha kai ke tau fu no forever ke pe ko tau te tolo ia tau programa ai ko to da ni ke tana ki mai pe ka agapulu pe mo na ngai floaty pe ko tu pe ki lahi tau fononga anga ko floaty ko tu ko ni o tangata ko tau alu pe me ni o he mai hala pai pasi te tau alu pe o ki smolo intasi foki ayo alu ki nuku alofa a ko ki hala tu poulahi te tau mata o hala tu poulahi ma o hala buna foki mai pe ka fo ko foi hala fononga pe ko tuku mai he pot ngai polisi ki tau ngawe aki he ahoni ko aho pe fia pa ko toko lahi apite ka wa ko tuku ka mai matu a ko ye ngahi ka wainga ka pe he ki na tol ko to pe ka popo na ka mai he ahoni ko ki fai halau pe he ko alo tamaki ahoni ko lava le fatongia ko ahoni o ku ya tamaki mau pe pure ka ma foki ka wainga na teu na ngahi floaty ku hende ngai ngololi u heni ai heka loli ta heka tautoa loli le bata heka 40 pe toki ha o mai leva ai toenga ko ia ai ngai family he floaty ko ni ko faako ko ia hoi mo kainga o na mo tuange fenga mari ko ni mo kau mai ke tau kau nga floaty ne nga u ha tau fia pe mo mawava o ko ka lau ka to ngai pe ko ha to lau fia ha ni kai fia hei kuna pe tau ngari tangata heulungia Io malo pito filo kalafi akawola tahai kau tangata komiti akapu ko ia Marisa fo ka ko hawani ko fu lori ko ni ko floaty ni ongo tautehina tongia ai ko kapteni makefu tongia ka pe fo ki petelo tongia ai ko na ko nesiena ko veimasi ko kau popo fika wake na mai timi ko ia Marisa afo pe age pe ko famatala ko ia filo kalafa kawola ne ngoi ki
uha koe ni pia mo e tāpua ki ko tō goia ki he whunga whanua kau ko kei lere fia pe ha koe hala whanonga ina e tau floati koe ki aho ni te tau kamata pe pia mei heni tau hema i he hala pai pāsi aluai mau e foi ai matolu koe ni small industry tau mata uai hala pai pāsi ai pe o whanonga ai whatau mua ki tau mau e hala tau whahau hau ai pe i he hala vuna ai a koe hala whanonga ai e tau floati koe ia o e aho ni tau kei tokolahi pe ai tau pou pe a lawe i pe koe timi ena pe foki he pure timi ai a kunau o si whotutu mai ki lalo kāsia te ke whahau koe tā e tipi o tau whanonga i pe mo e tau tari kamata koe e tau floati heni foki e kau tangata hange ko Mateo Malupo mo Petro Tongia pe foki ki he kau pou pe ulau kau mai i he ahoni i tau programa whamawhelanga tonu o e ahoni awe i heri foki bea mo e pulelahi koe ai Frank Enterprises pea pe foki he toinga pe ak nau tolo e kau pou pea nge pe koe ne u whaangu atu ai whamalo ki ngahi tokoni koe au malawa ke autaki mai whamalo atu ki Atonio Pasika Kama, pe me Bay Area me Amerika, paino Kama me Nusila, pe ki a Soane Filo, ka koe kau tangata koe stutu koe mawe safo, ka koe whanau tama o api ko ausia ki kusi mauwhanga. Whamalo atu ki a moala mafohingano Kama, pe ki e Palestini, Linda Rose Waka, koe kau me mipa e klupu langa whakalakalaka wafu Amerika, me Bay Area, mo e poupou ki e kalapu Marisi, pe foki a risita la tu mi Hawaii ko sali la tu pe mo Owen Nohi ko o tangata Maris ai una rotonga vainga i Nusila pe foki ki a Etu Jennings mo no family pe mi Australia ko e Maris afo o tutuku ai a ko e ngahi kauta sponsors ia ai a ko tu ko ngahi mobilisi pe mi heni e kamatarewa e tau floati koia o e ahoni whatawange pe o ku autaki lerei atu ki he tapa ke he o e kolope whe pea wheitu o ku ke mea mai me iai whatawange o tau whelongoaki whataha i he pōkalama o e pompongiri i he hawani u whahau kwai e lotua e timi ko e kapteni na e timi ko e Maris afo makefu togia pe fuge de hoa ko Wendy Fek pe fuge hua laulo taha atonio Kor sa mamore pe ketek motol ko ya ko kau mai he tau live stream Tonga Podcasting live streaming o ko ki uha pe ma fenga pe ho malerei taha ke ma tuku atu ai ngahi ata pe me he programa floati ke tau kau fata moia taim ta tau pe o ko ke ma winga pe mo e tau me nga we i he e whahau koe ke tau ngahi whatongia koe o e ahoni. Ai a koe tu e taimi niu kei whanonga mai pe ngahi floati. Whatau mua mai ke kamata e tau floati. I he Hawani. Pe tau toki ka koe tūngai o gai e korisia fōu i he
hauania pe mo kau pou ki timi ko ia e Maris afo whakamaloa taipe ki tek motol ko ia ngahi kautaha sponsors ko e tau ko e mai moa sipoti a kapulu foki ko e taha ne ngahi sipoti o mai e whiawhia ki ho tau whanua pia ko hai e tai whiawhia i honga ia isa o whiawhia kom soni whamawhalarea tonga whetahak ni ma whakataha pia mo kalap mawe sa fōu mana o kau pou ki ono whamawhalanga tonu atu ko ia e tau poukalama ko ia o e houhati ko e tunga na kuia i oua ko e tunga ia kuia i kau pou e mo te waki ko ia e tau floaty o si hedi foki e potungau e polisi kau tangata ni petelo pouhila ko e tamaina na ne ko pateresio one pe foki a rekfosio vahe ka ko e hauania pe mo e whaka mariko niko whewhia ko kau whataha pe mo kapteni ma ke futongia te waka peki ai ke ne o mai ha ki whamatala ke tunga ko ia kuia e ne ongo ki he te wake floaty pa mo e pou ko ia e kau pou ne ongo e alo tamaki Malo pito e maa whakamari ko e hangolau, ko e te hango ke. Hango i po whiawhia. A whiawhia pito sio ke whatongo ka mai ngai whaamiri. Nau toke mui mai ko nau whanau. Ka mai i kuna kafa ko kako. Koe be mau. Malo pito makefu togia. Mau whangamari e. Ke tau te atu rewa. Ke tau hoko atu kamata ko ia e tau floaty. Aia ko e hauani ia ko e whakahoko atu e tia e tau whanonga. Aia ko e hako atu e ni tau whanonga ko ia e tau floaty e hauani ko whilo kalawhia ka wola be. Ne whakako ai ko e ugai o lori la lahi e ua. Aia ko e lori ko e ni, ko e lori e taha. Aia ko e whatonga atu ko Steven i Tongia. Steven, Feve, ko e tamai foki dia e ongo tau te hita Tongia, pea mo e lau floaty. Ai e ko taimi tatau pe, ia i pea mo e nihi hange ha timi let polo na osi flani marisi pe. Pea ai aku nau kau pehe lue atu ko ia he tau floaty. Pea koe na koe whakahoko atu e na e tau pokalamba floaty ko ia o e hauani. Aia koe na koe floaty na Tongia Brothers. Aia koe tau whanonga pe. I o koe tunga ia kui ai e tau floaty. Koe na koe whakahoko mai ena e tau toko lahi au pito. Toko lahi au pito. Toko lahi au pito e kau pou. Io koe floaty. Ai aku hake peku whamatala. Tau huu te tau wafe hema i he hala tupu ulahi taimi ta tau pe tuku atu e tau
vai ia tau tolu. Mo e poupou ko ia ki he tipi ko ia Maris Afo. Whamalo e peki e kau ofisa Merino i he pukapuka mai ko ia e tauhi mai e Merino. Ai ko fi whamalo ia i pe e tau ngahi kautaha sponsors. Whamalo te peki ato ni o Paseka. Whamalo te peki ato ni o Paseka kama me he Bay Area me Amerika. Ko paino kama me New Zealand. Peki a Soane Filo. Ka koe kau tangata e koristutuku Maris Afo. Ka koe whanautama o api ko ausia ki vusi maufanga. Moala mafuahi ngano kama. Peki he Palestini. Linda Rose Vaka. Mo kau me mipa. O e grupu langa whalagalaka wafu Amerika me he Bay Area. Mo e poupou ki he kalapu Maris. Ko risita latu me Hawaii. Sali latu pia mo Owen Ohi. Ko mo tangata Maris vainga i New Zealand. Pia mo Etu Jennings. Mo no family me Australia. Ko e Maris Afo tutuku. Iyo. Ai ko e whanonga ia e tau floaty koe ni ko e hala pai pāsi e ni. Ko e hala pai pāsi e ni tau o iai i he hauani. Iyo kei mui mai pe ngahi floaty. Ko e poupou ki e tau ki e tipi ko e Maris Afo. Ia ko e kautaha e ti Tactile Hardware a tautolu e ti ka ko e apiena ausia ki vusi atoni o Paseka kama pe ambe he Bay Area. Kau poupou weni, kau poupou weni timi ko ia ai timi ko ia Maris Afo. Ai aku teu i hina pia mo e lanu pulu o e langi. Ko e hape he aho ni fia ka ko ha fia ai ngahi poupou mai ko ia ko malama ko ia ke nau kau mai he ahoni ki he floaty ko ni pea mo e whawhiwhia i ko ni e timi Maris Afo. Iyo koia koe kautahaina ko eco friendly pea koe na koe tama poupou ena ki he Maris Afo hamonga triple atu koia whamalo ato. Kei o koe tu e taimini o ko kei nere atu pe e tau tau whanonga pe tau kei whanonga pe ni e hala paipasi. Iyo ko e pokala mai o e aho ni whamalo atai pe
whamalo loto honga ia mooni ki he Minista e pot ngau ngau lalahi 17 tau mo ua ka ko e sea kalapo Maris ko maka ko valu filo kalafa kawola patere kwasmanu mo e kau memi pa e kalapo Maris whamalo atu ki a atonio pasika kama mei he Bay Area pe a mei Amerika whamalo atu ki a paino kama pe a mei Nusila pe ki a sone filo ka ko e kau tangata Kristo tuku pe ni o e Maris a fōu ka ko e whanau tama e api ko au sia ki vusi pe a mei mauvanga moala mafuahi ngano kama pe ki he Palestini Linda Rose Waka mo kau maybe pa grupo langa whalakalaka wafu Amerika me he Bay Area mo kau popo ke kalapo Maris pe foki a risita la tu me Hawaii ko sali la tu pe mo Owenohi ko e ongo tangata Maris ai na lotonga vainga i Nusila pe mo etu Jennings mo no family pe me Australia ko e Maris afo tutuku ai ko e tu e tai mini ai ko e mau ke i he hala pai pasi pe i amanaki fo o pe mo tua mamani io ko e tu ngai a wea e tau floaty ai ko e mau ki i taimi ni he wharimiti ko di maufanga pe mo tau taitari ko ki tau ke a umai ko ia lori ai ko fu lori lahi ai ko lori lahi ko di ua ko lori taha kawai mo lori ko ia o tau te hina tongia pe te lo tongia pe mo makefu tongia ko kaptenia pe foki ki he o lori ko ia ua ko lori taha ko tautua a ia pe ko lori reva taha ko loria taha pe ko lori reva taha ko loria ai foweti io ko tunga ia ko ai io ko tunga ia ko ai tau ko na ko floaty le vai ni ko whanonga tupe ni hala pai pasi io ko tunga ia ko ai tau floaty pu pe mo hina ni ngo alo tambaki Leo alo tabaki ke fia pe kau pou ia fai longa iko ia iku na kafa timi mau safo io ko hoa dia ai ko floaty le vai mua ko fai ako ia io ko kau pou ia ai ko taktaha ha upe ai floaty
whawhunga i pia moe o si tau mai peki ai pena pia moe tawataha ko ia o kunau hanga o Paupaui. Pea alu ki ai pia moe fika ko ia tawataha. Pea tau whatata pe, ka pau ko pātere sio one o si ai pe ai lori, pia moe kau Paupau. Ka koe tūnga koe ai hala paipasi, toko lahi au pito. Koe floaty koe ni, koe floaty maris a fo ata pe. Kei fie whamalo ia toi pe. Ai eki minister pot ngau e lalahi. Honorable 17 tau mo ua ka koe sea kalapu maris a fo o whamalo at kia makahako walu filo kalawhakawola. Pātere kuasmanu pia mo kau me mi pa kalapu maris a fo whamalo atu ki atoni o Paseka Kama me he Bay Area. Pefoki ki he soane filo ka koe tangata kristutuku maris a fo ka koe whanautama api ko ausia ki vusi. Whamalot ki a moala mawhahingano kama pegi he Palestini Linda Rose Waka mo kau me mipa o e kupu langa whalakalaka Wafa Amerika me he Bay Area mo e popo ki kalapu maris Lisita latu me Hawaii sali latu pia mo Owen Ohi ko e ongo tangata maris na lautonga vainga i he kalapu tahanga he kalapu i Nusila. Whamalo atu ki Etu Jennings mo no family pia me he continuity pia me Australia ko e maris afo tutuko aia o ko whailonga i whetak ni mawhataha i komsoni whamawhalare atonga pia mo e kau poupou ko i PFO ki he kau sponsor ko pia me Morina ka malawa ki whamawhalanga tonu atu e tau pesi Facebook ko tonga podcasting live streaming ai tau floaty ko ahoni pia foke po kalamai ka pompongi kau kamata aki aia koe tunga ia guai ko pompongi ia ko foke tai tolu pia fiai te tau kau wataha pia mo e whamawhalanga tonu atu ko ia ai tau haua mau mea tokoni aia ko apompongia ka koe hawani koe tau floaty koe tau iyo koe na koe kau pou e laia ko si hau pe lau tolu ia pe he ngahi api lofoanga koia koe kau koe lori ni koe tu koe kau sou e ti ni iyo pamawa tu ki kau whakatongia Pacific Forum Line pefo ki Komsoni Fili tautolu kei whanonga tupe tau floaty ko e pausa ni etika koka iyo kei whanonga tupe tau floaty e hala paipasi fia ka ko fia e kau poupou pe foki kau vainga pe mo committee small industries ni tau whenga tonu mo ia o ko ia i Frank Enterprises
ai ko hange ki lolo mai e uha kau kai peke ia I ha me ai te to ta ofia e fia ko I kau popo io ko e kau ta sia ina ni ko e ching long ching ke fia pe ke whanonga to pe tau floaty ke ua toi pe ai whamalo loto honga ia moni pe abe he kamso di whamawhalarea tonga I he malawa ke nau whetak ni ma whakataha pe amo e kau sponsors whamalo ki he ekbrista e pot ngau e ngau e lalahi ono po 17 tau mo ua ka ko e sea kalapo maris ko e makahako malu filo kalafia kawola pe fuka patere e kwasmanu mo e kau mebi pa kalapo maris whamalo atu ki atoni o pase kakamba me Bay Area me Amerika pai no kamba me Nusila pe kia soane filo ka ko e kau tangata ko estutuku maris afo pe ka ko e whanau kamba o e api ko ausia ki vusi maufanga ko muala mafua hingano kamba pe ke presideni Linda Rose Vaka mo kau memipa o kulupu langa whalalaka wafu Amerika me Bay Area mo e popo ki kalapu maris afo whamalo atu ki alisita latu me Hawaii sali latu pe mo Owen Ohi ko o tangata maris na lotonga vainga I Aotearoa Nusila whamalo tai pe foki kia etu Jennings pe mo hono family me Australia ko e maris afo tutuku aia ko e tau ngahi kautaha sponsors ia malawa ke nau wangalerei whakapaanga koia kai malawa ke whakamafola hanga tonu atu e tau floaty koia o e houani tau ihe halapai pasi peni tau huu whakahifo ai ko e lori koe ni mui ko e whanau wainga ia e timbe maris afo aia ko e tunga ia kia I kau ko vemas e ka kau ko ueda ko e vemas I malu poto ia io mau tacho aia ko e tunga ia kia I tau floaty ko e fia ka koha fia whamalo I ai pe e tau kahe ekbrisa pot ngau e ngau e lalahi e pureanga ora po 17 tau ua pe foki ki he tau sponsors whamalo atu ki a makakomalu filo kalafia kawola patere e kwasmanu pe mo tau maybe pa kalapu mawas safo whamalo atu ki a akonio pa se kakama pe be he Bay Area pe be Amerika whamalo ki a paino kama me Nusila pe ki a sode filo kako kau tangata ko estutuko e mawas safo kako e whanau kama e api ko au sia ki busi I maufanga whamalo ki a moala mafuahingano kama pe ki e parestemi Linda Rose Vaka mo kau baby pa klupu langa whalalaka waf Amerika pe me he Bay Area mo e poupou ki he kalapo maris afo whamalot ki a risita latu me Hawaii sali latu pe mo Owen Ohi ko e ongo tangata maris na rotonga vainga I Nusila whamalot ai lempe ki a etu Jenny pe mo hono family pe me Australia
o e Maris Afo'o Totoko. Whamahalo atu. I o kei whamahalo ataipe ki a tekmotolu. Whamahalo ataipe ki a tekmotolu ko i a kupopou ki e tau kalapu Maris Afo'o. Io, leo ngoi alo tāmaki. Tau kei kauwhataha pe i e whiawhia. Tau kei whiawhia whakataha i pe i e kuna kawhakafa ko i o whahoko e tibi Maris Afo'o. I e whiauhi koe ni a e Crusader for Christ. Cup ai a koe kautuna ni he wanoa ua tolu wanoa ua wha. Whamalo atu ki a Kevin Vaifo'o. Iyo, koe tunga ia kia i e tau polokalama whamawhalaria haka tonu koe ia o e hauani. Tau kei i he hala pai pāsipe. Tau i he hala pai pāsipe. Ai a koe fulori koe ni i mua ugai e kau lihi e whaueti. Pea mo e fulori e taha ugai e tautua a Pe whamalo ia taipe e tau ngahi kautaha sponsors whamalo taipe ki he Eki Minister pot ngawe lalahi ono po 17 tau moua ka koe sea e kalapu Maris pe foki ki he maka hokovalu pailate pe foki ki a filo kalafi akawola pātere kuasmanu mo kau memi pa kalapu Maris Whamalo te peki a Antonio Paseka kama me Bay Area, me Amerika, paino kama me New Zealand. Peki a Sone Filo, ka koe kau tangata Kristo tuku Maris Afo'o, ka koe whanau tama o e api ko ausia ki vusi me mauwhanga. Whamalo te peki a Moala mawhahingano kama, peki e Paristeni Linda Rose Waka, mo kau me mipa klupu langa whakalaka wafa Amerika, peki he Bay Area. Pao, pevo ki risita latu me Hawaii sali latu pe mo o nohi ko mo takata Maris mai ngai nusila. Pe mo etu Jennings, pe mo no family me Australia ko Maris Afo'o Totoko. Koe matono mai ni e tau floaty, pea mo koe hala pai pāsi pe ni ka ko halarewa mo mataika. Ki ko whatonga te kau langa koe, koe tunga koe nau kakaholo i he ki uhu hawak. Taimi tatau pe o ko whebau pe mo tokanga. Na whawhai o ko si toa taha o lamea. Koe taha pea e wakai pea me he tapai lai ne. Peo. Whamalo atai pe. Motolu koe a ko kau mai he tau live stream. Whamala tuka tek motolu, kau mai koe he tau live stream. Mo share atu, ke tek tau tolo kau poupou koe ki he tibe Maris Afo'o, ai floaty koe ni ai tibi. Pea mo e te waki koe kua pompogi e whakato ai e pokalama. Ka koe ahodi, me o si whaututu upe koe ahodi koe floaty.
ai le si foto tu pe hage ko famatala ko ia filo kalafia ka wala na si foto tu pe os foto tu pe ai floaty ki a hodi pe leo ai sop ko ia natula vai ikai ke toe fema ke toloi fema pe ke hokwa tu pe fa fia ai ko e hoania ke kiu mai pe ai floaty tau ulu atu pengi ko tau ke I matai kape ko e fasiena ko e kaupopo e mana na upompogi ki uta eu Agape ko e whamatala e whanonga tu e tau floaty tau ke he hala pai pasi pe mana ke tau toki afe hifo I he hala tau whahau I he magawha koe ni I maire taha o toki huu whaka toke lau ai tako e kataki tako e hala tu poulahi te tau afe ai hufa toke lau tau mau e hala vuna pe tau hemai tau whanonga I ke whakato e tau floaty ki he laloka sia ki afo pe Io ke wato pe ai whakamalo kia tek motolu whamalo atu ki he eki minista e pot ngau e ngahi ngau e lalahi ono pol 17 tau moua pe foki he maka hoko valu pailate filo kalafi akawola patere kuasimanu pe ambakau memi pa kalapu Morris famalo te pe ki Antonio pa se kakama me Bay Area me Amerika pa ino kama me no Usila pe ki soane filo ka ko ka tangata ko instituto Morris afo ka ko e fana utama api ko ausia ki vusi me mau fana famalo te pe ki moala mafua hengano kama pe ki Palestini ka Linda Rose Waka mo kau memi pa o e kulupu langa whakalaka wafa Amerika me he Bay Area mo e popo ke kalapu Morris risi talatu me Hawaii sali latu pe mo Owenohi ko e ongo takata Morris na loto ka mainga no sila pe fo ke etu Jennings mo no family me Australia ko e Morris afo totoko Koni tau mata umai ni hala tu poulahi. Fatau mo aki he hala vuna.
ko e fono ka mai ne tau floaty kei tola hipe ai floaty ko ia ku fono nga mai ko e ku wanga ko e fa fa tau sto mai da toru ki hala tu polahi ko tu ia mahalo kei kiu mai pe floaty ai I he small industry hawai halareva I hanga ko e ku fa fua I he foto ko lahi ko e kau pou Aia ko e whiunga tonu mai ni pia mo e taha e api e kau tangata na e vainga I he Maurice maafulatu tonga pawa iyo whamaloi pe ko e veni na tau tolu e na ko Nataniela kei whanonga tupe tau floaty Iyo tau whatawanga pe tau whelonga lere pe ulere ia tu au tonu motoru koi aku malam ke kau mai he tau pesi Facebook ai tonga podcasting live streaming mai whatawanga ku au tak lere ia tu pe ko e hauani whenga tonu ni pe mo afe ko ia ki lotong gere ia ko ni kau toi feta lak ta toria pe mo kau floaty ni au nau toki ko toi maha ko toki au hake ia kau floaty ko nau toi hau nau to kau feta lak hala tu po lahi Iyo kei oa taipe ai whakamalo loto honga ia moni. Kia te mo tolu ai kau sponsors. Kana e tai oa ho mo tokoni whakapaanga mai koia ki he tau floaty koia o e hauani. Ko tui nei kai ke malawa ke wha uatu ai tau floaty. Pia neongo ai ngari sop-sopu koia natula whenga pēha mau leri taha ke tūku atu ai tau floaty ke tau inasiai mo e kaupoupo pe fuke family lawe I pe uia ngā family unau fie wakaitono mai ki ngāhi floaty koia ai kauwainga koia ku o ngau family pia koe whenga maari kia teki nau tolu ke nau mamatanga tonu mai he tau pesi Facebook iyo koe pasianda koe ai api fo Maurice pa koe hau o e whiauhi Crusader for Christ Cup ki he wanoa watolu wanoa wa wha
wani ia. Mo e tau whanonga koe ia, mo e tau floaty, pia mo e timi, akapulu koe ia, timi hau a Maris Afo. Tau kei e hala tupo lahi pe. Oa. Tahan tau tolu wena ko A Cowley and Sons. Whainga ua pe ni ia, waki foi mama whana pe. Iyo kei whamalo i ai pe. Ai tau ngahi kautaha sponsors. I he angaleri whapanga kai malawa ke tuku atu. Whamafola ngatono atu e tau floaty ko ia pe amo e timi akapulu ai Maris Afo. Yung whamalo Taipei ki tau view mai koendi i he tau pesi Facebook whangfu lori la lahi koeni o si i ai whato o si ango timi o ko hange ko e lau ne vai ia ke kanseria e floaty ko ia e marisi i he uha ko ia natua ke lere ma whana pe tau floaty wana ko e honi mai foki ko e fau e tia na okay, veimas pe foki ki fowe kau fowe ti pete lo to hila pe foki electrosio vai ko pete o togia ia ko e tunga ia koe tau floaty tau ke i he hala tupo lahi pe kei whanonga mai pe tau floaty wei e nihi ala lau toki huha ke pe nau tolu ia ka koe nau kei hau pe tau floaty iyo whamala tai peki kau pou we tau kautaha sponsors i he angaleri whapanga ko ia kai malawa ke whamafolanga tonu atu e tau floaty ko ia o e ahoni koe na koe kau pou wena whamalo atai pe ki he ekmrista e pot ngau e ngahi ngau lalahi ono po 17 taumo ua. Pe fo ki he maka hoko walo pailate o filo kalafia kawola. Pātere kuas manu pe mo kau memi pa kalapu Maris
whamalot ki Antonio Pasika Kama, me Bay Area, me Amerika. Pai no kama me New Zealand, pe ki a Sone Filo, ka ko e kau tangata ko listo toko maru sa fo, ka ko e whanauta ma e api ko ausia ki vusi me mawhama. Pamalo atu ki a mwala mafua kama, pe ki e presteri Linda Rose Waka, mo e kau me mipa o e kulupu. Aia ko e kau sponsors ia pe foki ki a Linda Rose Waka ka ko presteni kau maybe pa o e klupu langa falalaka Waf America me Bay Area mo popo ki he kalapu Maris risita la tu me Hawaii sali la tu pe mo Owen Ohi ko e ongo tangata Maris ala tonga vainga I New Zealand pe mo etu Jennings Bono family me Australia ko e Maris afo tutoko. Io ko e Azarei. Io ko e tunga ya wei tau floaty ko na ko e TV na mo wala ta ka mai pe ko tau TV na hulu ni to wai kau tangata lele yang pito ai ko e fatau mua e tau fononga tamate iyo tau wafe mata umayedi I he halavuna tau hu whakahake ai ko tau hu ni whakahake tau whatamua pe ki he lalokasia ki api fo'o. Whamaloa taipe ki he kaupopou. Whamaloa taipe ki he kaupopou, pe mo kau sponsors. I he malawa ke nau wangaleri whapaanga ka e whakamawhala tonu atu e tau floaty ko ia o e aoni. Iyo, tau ki I whalaka mai. Malo. Iyo, tau whanonga e whakamua ki he lalokasia, tau taitari ai ki he tau floaty. Ai ko e kei tau pe ki mosmosi kau ko kei lere pe tau floaty tau tau
whamalo ia I pe tau ngahi kautaha sponsors malawa ke tau alere whapaanga kai whapawholanga tonu atu e tau floaty ko ia o e ahoni. Whamalo atu ke he ekipri star pat tau e ngahi ngawe lalahi. Honorable 17 tau moua ka koe sea kalapo Morris. Pe voki he maka ko valu pailate. Filo kalafia kauola. Patere e kuasmanu pe amoe kau mebi pa o e kalapo Morris. Whamalo atu pe ki ato ni o paseka kama pe abe he Bay Area pe abe Amerika. Whamalo atu ki a paino kama pe abe New Zealand. Pe ki a soane filo. Ka koe tangata ko istutuku Morris Safo. Ka koe whanautama o e api ko ausia ki vusi mi mawhanga. Whamalo atu ki a moala mafua hingano kama. Pe ki e Palestini, Linda Rose Waka mo kau memi pa grupo langa whakalakalaka Waf Amerika. Pe me he Bay Area mo e popo ki e kalapu Morris Afo. Whamalo ki a risita latu me Hawaii. Sari latu pe mo Owenohi ko e onga tangata Morris mainga I New Zealand. Pe foki ki a Eto Jennings pe mo hono family pe me Australia. Pe mo e kako e Morris Afo totoku. Aia ko e koktau tolu ia. Nau wanga lerei whapaanga kai malawa ke whakamawholanga tonu atu live atu e tau floaty. O e ahoni, whailoa ia ki ai kuna kawhakawa. Ai whiau hi Crusader for Christ Cup, wanoa watolu wanoa wafa. I kuna e timi koe a Morris Afo, pia koe taha ni ngahi pōkalama. Whotutu, pia no whailoa ia ke lava mea e whanau. Koe ahoni koe floaty. Wapompongi, whakato ki ai tau I a fo ka to a bombon. Hau to e pe tau whanonga mo e tau floaty. Hala vuna ni whunga whawa. Pono ea, oua. Ko te whakamokomoko pe o taria sola mo avulangi unau ahia e tau langa. Kei hoko atai pe tau floaty ki ono whailunga I koe lava mea e tau whanau. Timi hau koe e Morris Afo. Koe tau whare kawa na Davina House. Hawhainga kawa pe, o ko mau koto atu heni. Pe whoki e Spanish, ko te inu pe, o si Mexico ki tai ia. Aia ko e whanonga tu e tau polo kalama. Kei ki tau mau kei kiwa tu pe. I he halavuna. Ko e halavuna ni o ko tapa sio atai. Taimi tatau pe o iai pe whangi tono e toi matamuana. Io koe tunga ia koe e tau floaty. Koe whanonga mai pe e tau floaty.
另外去大波去过牛多，到过去莫個pe，但唔得到pe個到manio ke，mana tu i hoi ko mo tau kai nga eva mai ko manio ke ni，ko manio ke ni fa tau ko ni hoi ko mo tau kai nga eva mai，te wa ki ko ai tokonaki flight e tokonaki ko pau ke tawa o sa pate，fe ke kau fa fatongi a me utu one。Iyo. Ai ko e howania pe mo e tunga ko e tau floaty o tui ko e fas osi mai eni ka ko e he anga ko e ku vakai ko tui e ku ke ha u pe tau floaty ma hau te ke osi mai pe me hala tu polahi fo ia fe mai ko pe me pahu ai ko e ke whanonga mai pe e tau floaty ko e tau whanonga ai ko e tau whanonga tu eni pe mo e tau floaty whamalo i ai pe whamalo ai pe ki he eki minista e pot ngau e ngau e whalot whanua kataki eki minista e pot ngau e lalahi ko i ai pure anga ona po 17 tau mo ua ka ko e sea kalapo maris mamalo atu ki a maka ko valo pailati pe foke a filo kalafa kawola pe foka patere kwasmanu pe me kaumemi pa kalapo maris fa malat ki atoni pa se kakama pe me pe area me amerika pe foka paino kama me nusila pe ki a sone filo ka ko e kautangata koristu tuku maris a fo ka ko e fana utama e api ko ausia ki vusi me mafa fa malat ki a moala mafua hingano kama pe ki palestini Linda Rose Vaka Maka memi pa o klopulanga whakalaka wafa Amerika me Bay Area mo popo ke kalapo Maris. Whamalo atu ki risita latu me Hawaii. Ko sari latu pe mo owe nohi ko yung tangata Maris na tonga vainga i New Zealand pe foki ki etu Jennings mo no family pe me continuity pe me Australia ko e Maris afo tutuku. Ka koe ni koe floaty e diu ke whanonga mai pe tau floaty. Mate. Mate.
Koe la, koe timi e la, koe tunga lau e kau poupou. Kau poupou e di, ki he ongo tau te hina tongia, ke te lo tongi ka pe foki ki a makefu tongia. Owa, kau bawa tu wei. Kala ke sei ato e wei. Bao, Antonio, ko tau hua fika whae la. Ai a koe kau vai ngā ana pia moe kau poupou, koe floaty e te whai ako. Tāla e tau timi hau. Tālo Antoni. Pe whoke ke kau poupou. Ai a koe whaasos ki mai di kau floaty. Ka koe na, ko Steven tongi aina. Kio, kei whanonga koe kau poupou o si hau pepe moe lau TJ. Te pēi pas bau whanga koe. Iyo, malo e poupou. Koe tūngana kia e lalo kāsia, leo koe uha, kau ku kei fia pe kau poupou ia. Kei tokolahi mai pe, ai kau poupou, whakae nau poupou, ki e timi koe ai Maris. Whataonga pe ko watakere atu, motolu koe ko mea hanga tonu mai he tau laivi. Whataonga pe ko mamata hanga tonu mai ki he whamiri pe moe ni he kau vainga. Ki he tau floaty koe o e ahoni. Iyo. Koe kuini e la pinki. Koe na lang pinki koe kuini e la. Owa. Hoko pe koe kau teo. Koe timi e la. Koe whanawai ngā ana. E fu lori lahi koe na. Pea koe toinga ane kau poupou. Mo whauri tokanga pe. Na vai whai ukai ke mo wau ke kai a pompong. Paro Moses. Ai a koe whaasosi mai ne tau floaty. Mohari kata ane, kekele.
Hange pe koi ako mo mea mai koi ki ai hoi ki mo tau ka inga kei whanoka mai pe tau floaty koe kau poupou koena koe kau poupou e naia ki a Aloisio Moa. Aia koe kau mai ki he ni ke pehe ko ha mei he tau reka pe o au ki he whanau lau kau mai koe poupou. Koe tūngai au ai fia ai matua tawi whanau pe mo kau poupou. Iai e tau whanau wainga mo mea mai peki ai ka le kau tangata le rei whawhukai ato tau whanua Joel Lama pia mo kau tangata malo mo sese poupou. Malo poupou. Iyo koe ke tolahi pe ke tolahi lanu pulu mo hilihina. Malo koe kau poupou ena. Malo. Aia koe kau poupou eni ki he timi koe ai Maris Afo nau kei whalonga mai pe. Ni lere ki whakameite ia. Oua. Koia. Koe teke marisa fo ia. Malo koko. Malo. Tama ko luku koe. Malo, koe kau poupou en ia lopeti kiu, pia me otulangi ia, pia me lapaha, koe reo kolo matakai ene, timi koe Marisafo. Ai hange pe koe o atu e tau floaty. Nei pe kau poupou o se teu alu mo fika e nau e totaha ko ia ku nau whawhunga ai.
We are the champion. O si tā pe ngā hi hingoa ki he soatam ko ia mbea lere. We are the champion. Marisi afo okea. Aia koe tunga na wiai tau floaty, hau mai na floaty ki he lalo kasia ki he malo mbo atini kapau na ke tokanga pige vai nga malo bo wakai mai pe ki he kau kau fia ka ko ha fia aia ko e Hawaii ko e lalo kasia wa o mai le tau floaty patonga ia to ko petelo ko hila ngahi pena ngahi teu me whahoko ko ia nau tolu nau kau mai ko ia ki he tau floaty ko e lalo kasia aia ko e tunga ia kia i lalo kasia ia fau i he Hawani pe o ku tokolahi apito e nihi ko ia e kau poupou ka ko e whakamaria ko ni ko heni pe mo taha e kau hua ko ia e timi e Marisa Fou te wanga pe whakamaria ko ni ke ne whau ka tupe ne hingoa ka katomo ne whakaiku ko tupe ko mea mai whamiri pe toko mai pe ko ha o ngoi ki he ahoni pe mo floaty pe mo anga ko vakai ki pou ko ia family pe mo ka pou yo o ta bi to ma fafi ta maring mai ne fo ko o ngwa ko pentafea ko fa ma ke tunga huwa ai ko ure ma ko me baba ko ta ni ha fia abito fa tu pu fia abito i lava ke ikuna ko ia e fia hi ko ne la venga mari ai kuseta fokap ko fia ko ni ku fia abito ne mo ke ne ma family ke lava ke to ko ni ngai fia ko tape ko fa feta ko e ki ko tape ko i he family ko tape maria ke lava ke mau ka i he floaty ko ni fia ko ni yo malo apito mo fa kambari tala manu ade pe ke to nga fenga ko tope yo pa malo atu e fa ka ko tape e baba e mau fetu pa fica se stonga mga ko tope lot ko tope na mau fia mai wa usia e a ko ni ka ko fa malo atu pe lot mau fia ko ya mau usia e fia ko ni o fa ke motor ka ko tope o mamani ko tope malo apito ko hua e timi ko
Maris afo peni tafea pe mo ne faha tu ko ia ai ne ongoi pe mo pe fo ke fa wa de fa malo ki he family Kalau kata be tahu program aku ya, aku ni kau fesi ke kau fatah apa yang boleh fai kau ni, tu orang pe kembali ke fai kau ni ke le omai pe, ai le hingwa kakato, tapi apa ke tahu tak aku ya aku ke popo ipo foha, pe fai pe aku ke famata lagi yang aku ngoi kau ya ke ahon ni. Kau popo kau hau kakato mo popo mo timi basketball, kau mau kau popo mai kia petelo pohila. Kau ngah ni tamai kau longoteme, kau ni fahai kau fola, kau mau hau mo timi mau basketball kau mau popo, kia petelo pohila kau fika tolia Maurisi. Kau ngah mau hau kakato mau popo, kia tamsi kau petelo pohila, kau fohaya tamami longoteme, kau ngah mau popo mai kiai. Iyo, malo kita mau kembali. Iyo kau popo dia pe ambil kia petelo pohila tahai kau matatolu timi ko marisi ka ko fa kembali ko ni ko kau fa tahai pe ambo Mateo Malpo ka fo ke sola Mateo ke hoi ki pe ambo tonga no toa ko talavo ko ni na osfa funga timi kale tahi vai nga ke pe timi ko mausafo pe kau fa ya ko ni timi ai mausafo na wikuna e fa ko ya tauni ya pe ka teo fa kembali ko ni fa ko pe ande fa matala ke ko ha anga ne ho mo va kai ko ke popo pe mo ikula ko ni ne fa ha ko iyo malo apito mau fa kembali mage ko lau ko tau sio mata pe ki ai fia mo veke matua ka pe ke kau popo ko to pe marisi kono monia na ka pe ke tu halerei na ka pe ke tu halerei ko me apena fai kai e fenga ko tu ko tangua ka te tau fenga pe ki ai ko haia e ta fia he ngahi aho pe hen ko ia u ada fa malo ke ta ko to pe ange ki to maman he ope popo kana kai mo popo ko ilo he ka ke ta mu ago na fenga ga fa nau ka ku matu ngaia e popo mo hu fak ku mo fai o ausi ai tau fa nau ai kuna ka fa goni ko tau ausia kono mo ni ne ngo me ke fefe ko ke tere tu ko hai ku tau fefe ko to ape he ngahi vai ngao la mo ngahi fai me mana ai tau fa nau tau ausia ai ko ai ahon ko ya pe malo pita pe lo ba fa kembali Mateo malo apito Aí ako Mateo Malpo ia pe mo ko tau ai ako tahai gahi fage ki tunga ko ia ngai te oi ai popo ko ia pe mo fahoko ka ko ta fokendi ai kau popo ki timi ka Maris pero fia ke kau fataha pe mo metui o pe ki me tu fa mari ko ni fa ha tu pe ene hingwa kakato pe mo hai o ne lava mai popo wi Malo apito pa ko pe ke u fa nga fa tap ko to ape ku afa ke me fa ma fola lea kai tu pe mo ke ha ke fa ho ko atu ai ka to nga fia fa ho ko ki he ho atani e tu fu ke lo to ani lo to ko fa o se me fo ke nei ai fia Tim Morris e kuna ka kuna fa ho ko e vai nga ka pulu na fa ho ko pag mo ba mata mai pe ke nga live ko ho ko atu
whakawhiawhia pita o maupopo mai pe whak mautolo ke timi ko ai kapteni ke pehe whoke whai ako i he whiawhini hoatani pakuata whamalo ki he kakai koto ape ngau si kao mai ke popo mo whiawhia i he hoatani ko kore peke kuongo popo e lau peke na whahokat mo nawa e na whiawhia i he kao mai pokala mai hoatani Whamalo e peki a me tui whaako mai koe e poupou. Kai timi koe a Maris Afo. Kau tui u tau te te watu e. Komiti koia Paris Tapu. Oi tau timi a kapulu ia aki tau tolu katoa. Ua tumu whakamalo lai ka ki tolu. Tumu oi tama. Tumu whai oskia bere. Hano tolu atu mai a tari liki ko whanau. Ke haka tai pe tau pokalama ko ia o Hawani pe me he lalo kasia pe me afo pe e feka mare ko ni ko fefe ke ko fata pe mo Frank pe te wanga pe feka mare ko ni ka Frank o atu ai anga ko ia ne si o mo vakai ko ke he tunga ko ka po ko ia a ni pe mo lava me ko ia timi ne na fa ko ia ko si malo pe Frank malo pe pa ko ke ufanga pe mo ngai fa tap ko na fa ki a ko fefe ko a honi na mau a foto tu ke to ki ka to fa pa bong bong foloti fa ta me mo ka to nga na mau pe ke ai ta ha pe ai me mo foloti a hon ka to ki fa ka to nga bong bong bo mo mata pe ko be bare ke vai una ongo i pe ongo ya pito a pin mamalo a pin a fo to me ala hi ko mau manat miri ke a pin da mau ako ne kina matomi ai mo loto i Maria vai taha mo do loto i Maria me lanu go Maria ko ufanga do tau alo toka to de tala monuge ngai kala bu pa to fa fe mo do bongbong mo me mai ta ka to ta malo bito ma fanga mari ko boto ki me mai ki Frank Halafi Kafe de Maria ka tau fas tau. Ewa fatai moaro mola Maria Marnion. Ei go tua. O que afio mai pe que ma fana ho maroto. A hoia ko ni Leongo ni alota maki. Ka tupe mo ke ma pa ha ma fia o fo wai ko afio na ma ononi. Namai mo hanga to e fini he via koni mo ho wa koni. Ko mo fa fetai pe ia mo fa malo ki ate ko. O ke omi ha ho pe hen ki ma wa ya fia. O ka pe ki atai me te ma phanu ai he ko tu o ya fiona. Tu pe mo ke ma ke hoko ko kakai, tu pe ke ma ke hoko ko ka popo ka pulu. Pe o mananga lo ki na tolu ko to pe na na bo pe mo na to koni ya ka pulu mai. Pai to koni e fonuan pe pe ki na tolu ko to pe so na si to ka ma ki ma ngai nga ko to pe pai. Na mai e man to ke mama to ko ya koni o mo na hoka fatama ki mo ngai family. Tipo klase ke mo ngai family takta. O ki na tolu ko to pe una ma hati tia koni. E wa fa ko Kristo ka ko mo fa mo. Amen. E wa fatamai mo aro mo la mari ma ni. Pea koe lava kakata pe ia e tau ko kalama fama falari hanga tonu koe Hawani pea me he lao kasia pea me ia fou ki hafunga ia toi pe ia ka fafatongi e Hawani pea me konisa fou ko mola elone Phineas Tonga
Kau ke venlea, malam kita mau mea mai, kamu mea.